«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Чиновник. Туре. Чиновники администрации. Туре хакимият. Чиновники администрации. Туре хакимият. Чиновников администрации не отпустят на новогодние каникулы, если будут снегопады. Әгәр Өфөлә күпләп кар яуһа, кала хакимияте чиновниктары Яңа ел каникулларына ебәрелмәясәк. Чиновников администрации не отпустят на новогодние каникулы, если будут снегопады. Әгәр Өфөлә күпләп кар яуһа, кала хакимияте чиновниктары Яңа ел каникулларына ебәрелмәясәк. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».